Hi namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhlanje kha like Gagash lo khahlasela Master T ku ya mahlweni. So hi ti 15th ta May of course if fika endla another live as you can see lo nghena ka account ya yena. Live yo sungula a ni nga hlamulanga because a ku nga na need na leyi kahle kahle a ku nga na need. So a ni to hlamula because swi ta endla ku maybe kumbexana a na ha tiyangi ka point ya mina to be honest. Okay. Yeah, so if you can hlamusela this point. Munhu ta hlaya ku ri khale Master T. Leswi I nga fika I hlangana na swona lini I fane I swi wisa back ku ri okay ni yini va ri 1 2 3. So kwalana a vulaka Godas ku Godas loko se a yinile ka Benny the president a fika a twa ku yi ri yona a yi buku na Mr Post a fika a vuyise hungu ka Gagash not ku va yena a decide ku I lava Benny Mayengani. So in this case I zama ku vula ku yena Gagash loko hungu leri ri vuyini a ta va buke Mr Post. That's it one vula leswi ni ta mi vekela clip leyi already a hi endleni video swo Because the agreement a ku ri ku yi fanele teka Benny Mayengani teka makhazi yi teka King Munata yi teka Mr Post. So loko ku ri ku tekiwa un'wana loyi un'wana a ku byela ku mani mi nga n'wi teki swi tshama swi humelela ku sweswo hinkwavo lava xinko va la sapota muti hinkwawo musa hinkwavo na vana vanhu valava I nga yi laveki mali nga ni katsi ka swin'wana loko ri Godas wena I believe ku ri if you must be captured for you to do or you must sound smart kumbe wena you must succumb ka munhu wo karhi simply because we satisfy his personal interest ngana I ri wexe mina I'm not into that. As I've had so most of a swa ha ri ku hlanganisa Gagash maybe kumbe swa swi kahle ngwana yo hunguta alcohol loko yi kha yi hlamula vo Master T because swi a swi le ku fambisana a swi hlangani at all. I'm trying to connect it a swi le ku connecting leswi Gagash a nga ku swi vuleni ku is God a fika a vuyisa hungu ntsena ku artist yi ri yini le mani kumena hi ku swi loko sweswi na yena hi ndlela yin'wana Gagash is captured because obviously I buke Benny Mayengani loyi ku hi that time a nga ta buka yena because a nga ri bukiwa na ti-artist tin'wani no tlhela ka on responda kambe swo ti fanela but I'm repeating the same thing to bonus ka lava already va nga ka channel. So swi vula yini leswi vula ku if himpela Gagash a nga captured I fika a meka sure ku na Mr Post di kona ka birthday celebration ya yena ma yi kuma mhaka leyi hi ku swi vula ku Benny Mayengani I ta a nga pfalelangi Mr Post a handle ka event hi ku yena Gagash I a nga buka artist leyo ka yi nga la ku bukiwa na tin'wani. So if himpela Gagash o meka sure ku Mr Post di kona ka birthday celebration ya yena ku tlhela ku va na Benny Mayengani ni ta fika ni withdraw statement xa mina swo Gagash is captured but for now Gagash is captured because initially yena mi swi twini na ti-clip leti nga kwala ku yena a ti na swi repeat a nga buki artist leyi pfalelaka tin'wana ti-artist a handle because na tona ti lava xinkwa right hi leswi a kombise swona. So ni te hayi ho ni yi responda ngwa yena ku yo lava attention ya mina ngwa ya ni let me respond to him and stuff like that. So hi sweswo yeah of course swi ta hi hinda ya ka point leyi a nga hi kombisa ka the previous video yo kombisa ku ni vula leyi yena because it's relevant and stuff like that one nga vulavuli hi mina and stuff like that. Of course hi ta tlhela swi mikisa na mhaka ya vu biased as you can see ha swona Gagash these days I kuma I mean like ti-views to tala swinene la ka Facebook swi very clear hi ti-live ta yena ngopfu ti-live masiku ma ti vona tin'wana hi teto swa ti komba ku se I kuma ti-views to tala hi leti tin'wana vo 8.2 9.2 teto 13k ha swi vona these days I kuma ti-views to tala ngopfu so na ku ya hala hansi nyana hala okay loko ya la hansi what you need to understand ku a ni tshama ni va biased against Gagash loko Gagash va kha chingela Benny Mayengani a ni hamba ni vekela ti-live ta yena hinkwato mi nga mi swi tiva a kha hlasela Benny the president a ni n'wi nyiketa voice le ka Master T channel. So kahle Gagash n'wi endle a va relevant through Master T. Gagash kahle no mo langutisa ti-video to tala like a hi langute from February ya 2023 ma swo ka hamba kuma ti-views tingani ka Facebook vo 193 letin'wana vo 113 142 190 teto a nga kumi ti-views to tala ka Facebook before a nge za tiveka ngopfu na va nga swi tuku mani but mina I made sure ku a relevant ngopfu ka ti-live la leti live musuma to leto leha ti-live na ku ta ti-views teto ka ku ri tingani ka ti-live ntsena
ta ti vona ku ti-views a ti va ti ri low mara ka master T mi fika mi kuma kha kuma ma 2,000 views 5,000 views unfortunately ni delete due to YouTube rules. What I'm trying to say ku I made them relevant ka swilo swa ti-live online stuffs vanhu a va nga n'wi tivi most people va tive Gagash through vo master T i to ka nga pfumeli but hina ha swi tiva swilo leswi na yi hleketa na this long live leyi ka channel ya mina a yi na 10,000 views ka yena live ya yena it's 1,800 views hi yona leyi ni nga vula ku a yi ri kulukumba swinene ka this time mara ka channel a ku ri 10,000 hala kun'wana ni futhi leti lungu mina ni n'wi nyiketa voice he also knows it wa swi tiva ku loko a ya ka master T channel a fika a swi kuma ku ti-video ta yena ti le ku tirheni kahle swinene ti le ku fikeleli na ti yaka kona hala a kuma vo 22 views a nga za kuma ti-views to yini to be honest a ngo chinga but I made them relevant so swi kahle ngwenya yi nga tlhela yi ta chingela koko ni chava ku tirhisa rito leri xivulavulelo xa Xitsonga xi kona lexo i tlhela ya onhela laha i nga kulela kona hayi shola lexi hlovo and stuffs like that ni nge swi vuli swa rhuketela mara ma n'wi vona leti tin'wana ti-6 views loko futhi a no na ti-video leti a ni ta mi kha ni compare ni kuma swo laha a kume 3 views ka channel leyi a ku fika a kuma 4,000 views 2,000 views so leyi point a fika nga yi vulangi to be honest yo ni vula leyi yena because is relevant na vubias ta fika nga vuli because a ni hamba ni veka ti-live ta yena hinkwato a kha chingela Benny Mayengani na loko a chingela ti-fans ta Benny Mayengani ni endla na to loko ti kha ti n'wi chingela ni endla leyi ta ha ri ko ti-video because a ku nga ri ti-live videos swa ha ri kona yeah on the last point ni twa kha chinga ya timhaka to va ni create YouTube channel ngesuku ya create swilo swa ka YouTube i ku landzelela n'wana na un'wana ku ri ku wewe xa khoma ngete ku la ku khome hi ndlala hambi wo ta hi fike yi vulavula swin'wana swo hambana leswi swi la ku ndlala ya ku mi yisa mitinyeni vafana sorry for the language and boku yi fakisa sweswiya so to be honest at this point I was quite disappointed ku va marito lama kha ma huma ka munhu loyi a ngo yena is educated munhu wo fana Gagash I was disappointed hi ku a ni twa ku maybe kumbe swa wa swi twisisa ku mali kahle nawu in most cases yi endliwa online vanhu va le ka ti-betting vanhu va endla swa ti-forex and stuff like that mali in general vanhu se va endla online sweswi vanhu va endla ti-TikTok they get paid lane va advertise swilo point a ni yi twisi kahle to be honest I don't understand it.